Terang shida jawi tsicha chik nyen pucha gachat chanur kongsa chamgun chenpun chagni jigar jarwi thoptang ta zamlang sabshak kongsa ni chechar shipi yonchi kakchiglan jarka tangzir yonchi tsun zamlang gamatang tharbam din tejan shikchar yambi samlu tangni shidde denbi zamlang shikchanjir ngen kirgupa tang tati char nga tsu pensan chikso shidi patir nyawu kanyang mepi zamlang iyang tang dhruwa mirigla samlu tanggu kur kalupsar nang song. So you each one also have the responsibility to create. Kongsa chamgun chenpun chagni ngui cha marab te tagla shaoyang ni kangar montak chik chayu na yang maang pi yunchi tsu zamlang ka matang thirbam dan te jan shikchar yimbi samlu tangni shidde denbi zamlang shikchanjir ngen kirguwa tang tati char zamlang ka kuli tsato cha nitang tin zatak chak chayu pi zatak chiwi nitang tin ri ok nga tsu pensan nakhan chikso shide par nyawu kanyang me pi pensan chikpen chikchak tang shikchar cha samlu tang gu kur song song. As a serious situation, now no use. Yang kongsa chamgun chenpun chagni nga tsu ma chiglan tsu na kerchang ki kangar chibi niwab shik japi kab ma zhen ching thongwa yana ma ti jarkab tong chulu marig sakcha chawa kanyang me par dhruwa ma shik yambi nda shik ngoni gatsur chenpo shang yopa tang teman nga tsur zatak chibi kakak me kab nga tsu chulik tang marig jarkab shi tsundun tang zhen yang warshik sakcha chepar njeche yokur song song. Not a serious problem. Then we too much emphasis. Jigda kongsa chamgun chenpun chagni kuli tsatun zatak chere tang nitang ti nga tsun dhruwa ma chikchar guyi nyenda shik tang yopi terten tatan dhruwa mirig yong ni chikchar yambi samlo tang guyi tuila libyo kor song song. Nyempar shagdikba tenzin osir tang sarngupa sanji kum chagni ni jigar daram salani.